Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo habereye biteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi, bamwe barwara imitima abandi barahamuka. Urupfu uyu mugabo yapfuye ni urupfu rwarishije benshi, ni urupfu rwatunguye benshi, ni urupfu rwatunguranye, ni urupfu wavuga yuko ari amayobera. Uyu mugabo witwa Jean de Dieu Ndahimana. Jean de Dieu yaje gusangwa mu mugozi yitabye Imana, ndetse mu nzu yibanagamo wenyine. Ubwo uyu mugabo yari yarirukanye umugore n'abana akabamenesha, ndetse uyu mugore wiwe akajyana abana kwa nyirakuru. Uyu mugabo rero yaje kugaragara yitabye Imana yizirikiye mu mugozi, ndetse impande yiwe hari n'imiti ya simakombe bikekwa ko yaba yagerageje kwiyahura akoresheje imiti yica udukoko izwi nka simakombe. Niyapfa arangije yifashisha umugozi kugira ngo yiyahure. Uyu mugabo rero bamusanze amanitse mu mugozi. Icyatunguye abantu nuko basanze amaguru ananaba hasi, bityo rero uyu mugozi atari waba wamwishe, kereka yenda nimba bino binini bamusanze imbere n'uyu muti wica wa simakombe yica udukoko ari byanywe, yenda akaba yitabye Imana. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo bamenyekane nimba uyu mugabo yiyahuye cyangwa yishwe, abamwishe bakayobya iperereza kugira ngo bigaragare yuko yaba yiyahuye. Uyu murambo wese ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzumwa kugira ngo bamenye nimba koko uyu mugabo yaba yishwe akamanikwa mu mugozi cyangwa yaba yiyahuye. Ese uyu mugabo yari muntu ki? Uyu mugabo yakoraga iki? Uyu mugabo yari umuhinzi, yari afite imirima myinshi, afite n'isambu. Aza kugirana ikibazo n'umugore we, bapfa yuko uyu mugabo yari agiye kugurisha isambu 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Umugore arabyanga, yanga no kumusinyira. Uyu mugabo yakoraga iki? Uyu mugabo yari muntu ki? Uyu mugabo yari umuhinzi, afite imirima, afite n'isambu. Uyu mugabo rero impamvu yirukanye umugore we, basezeranye imbere y'amategeko, uyu mugore nawe akagenda, ni iyi ngiyi. Uyu mugabo aragiye kugurisha isambu ingana n'amafaranga 500,000. Umugore yanga gusinyaho umukono we kugira ngo iyi sambu igurishwe, ndetse birangira uyu mugabo yishajije, afata umupanga arabirukankana arabamenesha. Uyu mugore ahita afata abana bajyana kwa nyirakuru, bityo rero umugabo yaje kugaragara yitabye Imana. Bityo se hakekweho umugore we kare waba wamwishe? Ese hakekwe nde? Kugeza amagingo anga rero umurambo wa nyakwigendera ku bitaro bya Kacyiru uri gukorerwa isuzuma kugira ngo bamenye icyamwishe nyakuri. Ni urupfu rwarishije abanyarwanda benshi cyane, ni urupfu rwahamuye abanyarwanda benshi cyane, ni urupfu rw'amayobera, ni urupfu rwatunguranye ku buryo kugeza amagingo anga ubugenzacyaha bwakoze iperereza, ariko amagingo anga nta n'umwe urigera umenyekana waba wishe nyakwigendera, kubera ko bamusanze mu nzu yitabye Imana n'imiryango ifunze, ndetse bivuga yuko yaba yiyishe, ndetse nta wundi muntu waba wamwishe kubera ko n'imiryango yari idadiye. Byagenze gute se ubundi kugira ngo bamenye ko uyu mugabo ari mu nzu yitabye Imana? Umuturage witwa Damuru yaje kumureba kuko yari asanzwe ari inshuti ye, kuko bari bafitanye n'inka yabyaye, bari bafitanye iyi nka yose bombi bari bayiteranyije. Yaraje kumureba rero ngo bagire ibyo baganira, iyi nka bayigurishe bagabane amafaranga bitewe n'ubukene. Mu gukomanga umuntu nishwini yumva, rero birangira akubise urugi agwamo imbere, arangije asanga umuntu yasanga umuntu yitabye Imana. Igitangaje nuko uwo mugabo nawe ishami ry'ubugenzacyaha ryamufashe rikamuta muri yombi, rikamubaza ukuntu yamenye yuko aha hantu yaba hiyahuriye umuntu, cyangwa impamvu yishe urugi ni iyihe. Niyo mpamvu yahise atabwa muri yombi. Asobanura yuko uyu mugabo n'ubundi yari asanzwe avuga yuko aziyahura bitewe n'isambu umugore yanze ko agurisha. Niyo mpamvu rero yaketse ko uyu mugabo yaba yiyahuye, bityo rero akaba ariyo mpamvu yaciye urugi. Ishami ry'ubugenzacyaha rero ibyo ngibyo urumva yuko batabyumva. Ubu ngubu ari mu ishami ry'ubugenzacyaha ari gukorwaho iperereza kugira ngo isuzumwa ibimenyetso bigaragara nimba uyu mugabo yaba yishwe. Ku bitaro bya Kacyiru niho umurambo we uri, nimba yaba yishwe cyangwa nimba yaba yiyahuye, kugira ngo bimenyekane uyu mugabo wafashwe nibwo ari buze kurekurwa. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane. Abaturage bavuga yuko rero uyu mugabo yari afite umuryango w'abana 2 nawe n'umugore, bakaba umuryango w'abantu 4, ariko akaba afite ikibazo cyo mu mutwe, akaba yari afite uburwayi bwo mu mutwe, yigeze no kujyanwa Indera aravurwa arakira. Bityo rero mu kumenesha uyu mugore yahise agenda yirukanka kugira ngo umugabo atazamwica, kuko yari azi ko umugabo asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe. Umugore ntabwo yigize yakadivorce, ariko amagingo anga bivuze ngo imitungo yose umugore arayisigaranye ubwo umugabo yitabye Imana. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Turakunda cyane, thank you so much. Wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tuzone tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Turagukunda.